Mayap at magrasyang bengi po kaya katamungan, at syuta na po ngeni king kapat abengi ning simbang bengi. Kambeda po rin kaya katamong sariling panalangin kapag nasan at kayadwanan kaniting Santa Misa, iabetala po ring makatuking mass intentions. Kaniti pong kapat abengi ning simbang bengi, ding kaya katamo pong magdawon, apin po rin kaya katamong kaparokya, Ibat King Parian Norte. Para po king sektoral na magdawon kaniting misa, ding pong kaya katamong senior citizens. Para po king organization, ding officers and members na po, ding Children of Mary Immaculate. Kapasalamatan ng Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Celi Francisco Zeller and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Ferdinand and Mirna Lizing and family, Ronnie and Raquel Manalili and family, Attorney Angela Pangan and family, Parian Diagnostic Laboratory, Edgar and Lourdes Pineda and family, Ryan and Sel Martinez and family. Para king special intention ng Gemma Lumba, Mayor Teddy Tumang, Jesus Punzalan, Deeds and Lita David and family, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Federico Mandab, Ronald and Agnes Lau and family. Para king speedy recovery ng Brother Pat Ahos, Feli Ortega, para king complete healing ng Megan Centeno, Elmi Ronquillo, Mark D. Silner Bayani. Para king Aldo ng Quebaitan, Father Ramon Torres, Father Carmelo Agustin. Para king Caladwadari Domingo Sr., Lizel, Domingo Jr., Ramon, Natividad, Father Aristotel, Giancarlo, Zenaida para king Keyang 40 days, Reynaldo, Elena, Mariano, Maria, at ding sa Blanca Ladua, king Purgatorio.
Kinugining ipam po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, yung grasya ng ginutang Yesu Kristo, yung lugod na ng Diyos, ating pamakyagom ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan. May pabingi, kay kaingan po. At makaapat ta ng banal na pamitipon-tipon ngini, kaniting abibit tamang matingin na pamagsadya para king panyatang ng Pasko, ingaldo ng kebaitan ng apong Ginoo. At tuling may kasala tamang nga may kulang, king kakatang pamibiyebye, na marapat mo yung sisyan tala pa rin at anyaran pailulus at kapatol ng apong Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi, karating banal na misteryos. Ikay minya kang Samson, ning matuang tipan, king pamaging ukom na, king kayang balayan, Ginoo pakalulu. Iking tinipaketi king yato, ban mikabus king meto ketawan, Kristo pakalulu. Iking minya kang Juan Bautista, ban misadya king dalana ning kekang anak, apakamalan, Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may pahintutu, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, papakit mo king yating linang ningke kang ligaya, king panyatang ng Kristo, amibait king Birhen Maria, pagkaluban mo kesa ng tunay kasalpantayanan at lugod, bana pagmasusyan ming misteryo ng Diyos, ami katawan tao, itiyadon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, mabibi at magari kambe mo, at ning banal Espiritu, metong mo king pangadyos, manggaman king alangangga. Pamamasang iba't king libro ding ukom. Kanitang panahon na ita, king balen ning Zora, ating metong ataong milagyuan Manoa, miyembro ne ning tribo ng Dan. Eya bitasang mikayanak ing asawa na, misan ayaldo, pe bakit ya king asawa na ing anghel ning Ginu, nga na keya, pa bitasang mikayanak, dapot ngeni, kumagli at mga anak metong alalaki. Inya manibat ngeni,
kami minum alak o serbesa o mamangan king nanumang pamangan amarinat. Potang abayit mo ne inganak mo, may paputot abuak, uling kabait na makatagulaling ne king Dios bilang Nazareo. Ya ing magumpisa king obra ning pangaligtas na ning Israel, karinggamat daring Pilisteo. Pintalane kanita ning babayi ing asawa na at nga nakeya. Deta nga nako ning metong atalasuyo ning Dios, makapagmulalaya, lulupay ang anghel ning Dios. Kuneman kitnan nung nuya menibatan, at neman sinabi ka nako ing lagyo na. Dapat sinabi na kanako ing kumagliko at ibait ke ing metong aanak alalaki. Sinabi na naman kanako ing ako dapat minum alak o serbesa at ako sukat mamangan king nanumang pamangan ang makabawal. Uling inganak ay bait ko, makatagulaling ne bilang Nazareo, manibat king kabait na ang gana king Matea. Kaybat nanita, bait nening asawa ng Manoa, ing metong aanak alalaki, at inaus neng Samson. Meragulya ing anak, at pepanwana nening Ginu, at migmula na neng pepasikan ning upaya ning Ginu. Ing amano ning Ginu. Patitingapon pupurianda ka, papasyag ko ing kekang ligaya. Patitingapon pupurianda ka, papasyag ko ing kekang ligaya. Patitingapon pupurianda ka, papasyag ko ing kekang ligaya. Maging anti ka sanang matibe santungan para kako, metong akuta akambilan ko kapilan man. Ika ing kakong santungan at talapagluwalo, o Diyos ko, iligtas mo ko karing mangarok ataw. Ika o Ginu, ing kakong kapanayan at asahan, manibat pa kanitang anak ko. King mabilog kong biye, kaya kako manalig. Ika na ing miningat at minantabe ka na ko, manibat pa kanitang mibayit ko. Purian ko o Ginong kakatas-katasan, ing makapagmulala mong kayupayan, kakong ibulalag ing kaya ka bukod mong kayapan, manibat pa inyang kayanakan ko, o Diyos, tiro mo na ko. At ako naman, ala kong tuknang mipapasyag karing makapagmulala mong dapat.
Keni, sampaganing punang Hese, tanda ning lugod ning Diyos king kabilugan ng balayan. Iligtas mo kami nga lang pangabala. Hallelujah! Ing Ginoo manatili ake kayo. Pamawa sa aking maya pabalita, agpangkang San Lucas. Kanitang Herodes, yung ari na ng Judea, ating metong nga saserdoting milagwan sa Sakarias. Miyembro ya king grupo ning ring saserdote ng Abias, ing lagyo ning asawa na Elizabeth. At iba't siya king lahi ng Aaron, a saserdote. Mi biyabela rating mi asawa king mipmong kayapan king harapan ng Diyos, mapamintulang lubos, karing kautusan, at tuntunan ay iba't king Ginoo. Dapat ela may kayanak, uling Elizabeth, bawugya, at matuwa na lang pareho. Misa na eldo, ang grupo ng Sakarias, yung mitutukan mga siwaking templo. Agpangking kaugalyan na tutukyan daring saserdote, yung miyatasan na may piling dulok, king insenso king altar. Nya, linubya king templo ning Ginoo, kabang ding dakalatawong atsulwal, manalangin la king oras ning pamandulok. Kabudabud, pepakit siya kaya ing anghel ning Ginoo, makatalakad siya king dane wananing altar, king lugalan ng nura dudulukan, ing insenso. Panakit ng Sakarias, king anghel, misdan niya at mitakutan. Dapat nga na kaya ning anghel, Sakarias, katatakot. Dindam ning Diyos, ing kaya kang panalangin. Inya yung asawa mong Elizabeth, mga anak yang metong lalaki. Pamalagwan mingwan. Tumula ka't magsaya, at dakalang tumula, king pangabait na, uling maging marangal niya king panimanman ning Ginoo. Ay minom alak o nanumang inuman na makalasing. At mikat mo niya king Espiritu Santo, manibat king mismong pangabait na. Dakala ka ring anak ning Israel, ding papagbalikan na king Ginong karelang Diyos. Datang yang mumuna king Ginoo, masikan at mayupaya, anti may propeta Elias. Banda lang pikasan duwan pa si bayo ring tata at ding anak. Banding makasalanan, tuntun laking dalan, daring matulid. At banisadyane para king Ginoo, ing balen a pinili na. Nga nang Sakarias king anghel, makanano kong abalo king tutuyan. Matuwa na ako at antimurin ing asawa ko. Ako'y Gabriel, nga nang may kibat ning anghel. Makatalakad ko harapan ng Diyos, amitubod ka na ako. Bansabyan ko at ipayabot kaya ka iting maya pabalita. Dapat mo pala paniwala ning balita ko at tuto namang mapalyari. Potang miras na ing mituldong panahon. Huling kami niwala, mapipi ka. Manatili kang makapagsalita hanggang matupad ing pangako ko kaya ka. Paninanding lumwalding tao yan sa Sakarias, pigmulalanda nung bakit may lambat siyang tutu, kilub na ning templo. Inyang nilwalya, makapagsalita karela. Inya, inisip da king menakit siyang metong pamipatilip, kilub ning templo. Huling makapagsalita, sininyan na namo karing gamat na inburi ng sabyan karela. Kaya rin na ning pamagsilbi na king templo, minuloy balenay Sakarias. Kalabas na ring mapina ni Aldo, milam na ni Elizabeth, asawa na, at migdaton niya king bale, kilob na ring 5 bulan. Sayo pa na ako mo rin ning Ginoo, king kapamilatan iting may palyari, nga nang sinabing Elizabeth. Sige pa na ako, king maragula ka marinayan, king arapan daring tao. Ing maya pabalita ning Ginoo.
Maya pabengi, pasibayo, kaya kaingan po. Okay kayo mo? Makayapat na kayo. Nino na rin alapang absent. Pakitas daw rin kilikili da. Deng perfect attendance. Ngayon rin pong kaya senior citizen, ilang kaya offerer spot. Santing lang piyalibawan ding makatua. Karela yung maulaga na king bieda, making malino na karela, ihapin niya yung apong gino. King lambat na ning bieda keti, king experience da. In conclusion, king bieda, peka maulagan dili, king apong gino, aling nanumang bagay keti king yato. At incidentally po rin kaya characters, king binasa ta mula ng gospel, matuwala, senior citizen la. Kaya pong misan, king TikTok, ayal bing king metong eksena dating mitata. Minuli ya po yung metong anak, at balam susumbong ya kan tatang na, disnana pa mo tatang na, makakeraya, makapainawaya. At popor out na kan tatang na yung sakit ng loob, ampong lungkot na, kikyak yung anak. O ningin naintindihan nining tatang, kikyak na ning anak. Hanggang pa nagkasana nining tatang yung anak na, di kita maintindihan, ano nga nyel mo yan, nyel mo yan, nga na. Bali po na, kikyak na ning anak. Kanya may pag-break kay Daniel Padilla, ampoy Catherine Bernardo, Ikatniel, yang bubuklat na nining anak king tata na, wala na sila, paano na ako niyan? Nga na ning anak. Huling idolize no atare ning lab team, Daniel Padilla po pa'y Catherine Bernardo. Ano yung ulit na kala senior citizen Kenner, no, balo ka niyan. Kilala yo preta. Yung balo yo kasi, noram po'y Tirso de Cruz yung panahon naman, Sharon Cuneta po'y Gabi Concepcion. At king panahon na ini, talagang dakala makanyan. Relasyon, astang katbud, patang kaibigla na mo, abalitan mo, may kawani nala, may pag-break nala. Mo keng kareng artista, nanayagyang kareng potang kalaguran tala, kakilala tala, lalo na kareng talasawa. Na kanitas nung kaswit, bigla-bigla, ngini strangers na laking balang metong, may kawani nila, nanong malilyari, o ba't makanyan? Ing metong maging kaya kaming retreat master, kitang milabas ming retreat, ibabig kitain. At yung metong libro, ing title na 10 Life Rules of a True Winner. Kitang metong lang article kini, hindi mo naman yung kitang na, ingkutang na, why do a lot of relationships, especially marriages, fall apart? Ba't as na ka ng karakala relasyon, ing masisira, lalo na kareng miyasawa. Nanong malalyari? Pilano rin kawaning pengari, broken families, lalo rin mag-OFWs. Kinila mo, may kakawani nala, may kakawani nila. Hindi lalo na patseting meg-abroad. O kaya makabroad lang pareho, kaya ba't aliwala lugar, pintalan. So na yung sangkan ng ba't makanyan maging matbud ing relasyon king metong at metong. Whether may kalaguran, may jowa, o ini may asawa. Kutang niya namang babikitin yan. Metong yang kitang na. At yan mismo peki batani sarili lang kutang nga nang makibat. Perhaps nga na, it is the fact that most relationships are too emotion-based. In the case of romantic relationships, the lovers romanticize romance too much.
nung pakirakpang king punto na, niting lay preacher at writer, sasabihan na mo, niya matbudla ring relasyon nga na, kasi makabase lang mo keng pakirandam, keng emosyon. Patsiyo yan yung pundasyon ng nga namang relasyon, may naya klase. Bakit? Kasi yung emosyon manaliwa. Yung pakirandam manaliwa. Masaya ka ngayon, pinandit malungkot na ka. Muha ka ngayon, pinandit makamud na ka. Asang kasanting makyabe ngayon, pinandit magbuisit ka. Manaliwa yung emosyon. Pati yung feeling ayan. Feeling niya. Patang kay, may nakit kang malagong babae, kang lalaki, shit, nga mo, I'm in love again. Nga mo, ayot, may nagkasko na. Maka-live ko pa naman. Kahit expression date kaya ba't ma-fall out of love no ketan dati, uling atin lang ikitabayo. Atin lamang special, magical feeling sa panandaman. Anya itang sabindang feeling ita, come and go ya. Pwede yang mawala. Pwede yang magbayo. At inisasabihan naping Bobby Kitain, sukat ken makabasi ang relasyon ng tao, lalo na rin relasyon may kalaguran, relasyon may asawa. Kasi patsema kanya niya, very fragile ya. So ano kanya dapat magbasing relasyon? Nga na, ito nga basa ko, love is not a feeling that we feel. It is a decision that we make. Love is not a feeling that we feel. It is not an emotion that we feel, but it is a decision that we make in life. At ito, kailangan desisyon niya. Desisyon may luguran, pakamalan, pagsilbihan, abayanan, damayan, elalakwan, patawaran niya, suyuan niya kabang biye. Metong yung desisyon, agyang alana kang pakirandam, itang magical feeling of love. Pero uling desisyon me, agyang alana ita, sunduming dapta na naman kayapan. Kitang misan may gaten kong birthday, ing mag-birthday, 70 years old ne, babae. At siyempre, patsema kanyan, atin lang dance number ilang may asawa. Kaya ba't terak dereng aliwang anak na, poreng apuan, poreng kaluguran. Siyempre, yung munang miterak kaya, yung asawa na. Siguro yung asawa na, no? 70, siguro mga 80 na yung asawa na. Mas matway lalaki. At kabang teterak lang makanya nilang may asawa, ikaming pari, may papagmarites kami. Nga ng among Montores, luwen mo noreng may asawa na, potang matwala, makanya na lamo na, nga na. Bakit? Kasi habang teterak lang, makamulala lang makanya. Alalang facial expression. Nakalupa po ang tinagong kang kasal ka rin anak-anak, po ang tumirak lang, akatiman lang mas. Ay, akit may lupa ra, bala matulaban mo. O nang rin, uling matwa na la, sinawa no, siguro king balang may ito nga. Ala nang kay expression. Kasi makanya na po ang tumwa. Ala na kitang pakirandam. At yun ay nintatalan mo ngayon ing lugod, iya pakirandam. Nung desisyon niyang pakamalan, pagsilbihan, patawaran ng may kasalaya, abayanan, damayan. Makanya no riting matuwa, ami asawa. Makabase kitang feelings, ing pamikalugod da. Desisyon da ng gewa, king beda, para king metong at metong. At kinipimpong kaya katang ebanghelyo ngeni, o adwa lang pari sa miyasawa ring babier na kaya katamo, tungkol king katapatan ng biyata la asawa. Tungkol king katapatan, king relasyon. Ini pong first reading, Manoah, atin niyang asawa, bawugya, niya ilami ka kaya, nakuling bawuging asawa na. Ano yung masyadong malino ining kwento ngayon pero sabihan na mo,
Manoah, at iyang asawang bawog. Nung pinanlamba na, makabanggit, nung anakla pa mo, matwa na la. Sa bawog ya. At baliyo kayong kultura dareng Hudyo, patsing ing misis mo, bawog ya, ating kang karapatan, ang pong upayang lakwan me, mantong kang aliwa, itang mapanganak. Pwede mong i-divorce. Kasi para kareng Hudyo, ing tunay mabibless a relasyon, yapin tang dakalayanak. Anya, the more ing meto nga babay mapanganak ya, the more that she is blessed. King Jewish culture. Anya, Rene Puntaga San Antonio Boulevard, karakalayanak yan. Blessed na rin nga tao ken. Kumpara mo retang kita Santo Domingo Village, no, kula ka mga kintanak. No, mapanganak ka ret tao ka rin. Oh, King kaisipan at kulturang Hudyo, more blessed la retang at suketa sing San Antonio Boulevard kesa ka rin kualta la rin at sukarela. Bali lang mga santingan pong kotsi. Ala namang anak. King Jewish culture, o yan yung meto nga sinyales tanda that you are being blessed by God. Dahil anak. Nya nung may kapili kang asawang mga anak, pwede may pingisubli. Ibalik. King kaya kayong pamilya na. At kini Manoah, at yung opportunity makanyan, at yung upaya ang pong karapatan, i-divorce na yung asawa na, abawog. Pero nang milyari, nageway ta. Kasi siguro, mag-conclude ko mo, ing lugod na kayong asawa na, alaya kitang romantic level, alaya mo kitang feelings, kitang emosyon, at so kitang dinesisyon na kimbiyena, na naman yung paintungula na ng asawa, na naman yung panugali, na naman yung kabilya na, lugurane, abayana kabang biye, till death do us part. At balayo, uli ning katapatan ng Manoah, king asawa na, beli ka na rin, at binindisyonan ng Diyos. Mi kaya nakla, ating meging anak da, kakaibaya, huling abaya king history of Israel, kareng Judges, ing anak da yapi ni Samson, ing linaban kareng Pelisteo. Ing kaya katang gospel, almost bala mo same plot. Oning kini mas detailed ya. Kasi kini Zacarias, ang po yung asawa ng Elizabeth, at yun king Ketuan. Alis kini very vivid ya, very clearing sasabihan na tungkol ka rin ng may asawa. Matuwa na la, ela pa mi kakayanak. Pero busa ning matuwa na la, tapat laki nga pong Ginoo. At Zacarias, agyang atineng upaya, ang pong karapatan, i-diborsyo na yung asawa ng Isabel, abawog, na namang gewa. At I would conclude, na uling yung lugod na kang Isabel, makabase kitang emosyon. Agyang matuwa na lala ng romantic love karela, romantic feeling. I would conclude, desisyon ng gewang Zacarias siniking asawa na abayana na naman yung maging kapalara na. Desisyon ng gewa. At yung sintingan na paniti, pepakit daking dating mi asawa, mo yung katapatan daking balang metong, katapatan daking apong Ginoo. Busa ning elami kayanak, elamig tampururot kay apong Ginoo. Sinduray serbisyo kaya. Nung suryanta mo, masakit keng bili ng Zacarias City. Kasi pare mag-offer yung pangadi, king apong Ginoo, ing pangadida rin tao, yampang na king apong Ginoo. Nino pa kayang lumapit kaya, ngayon ing sarili ng pangadi para mi kayanak ya, mi kanakla, man mararandam. Bala mo, hata epektibong tala patutuning pangapari kan tayta. Iya mismo, ing kailangan na tsukaya, ing anak, pagkaluban ng Diyos. So bala mo, paparusane. Makanano kang papangadi kanyang kintao ngayon Nyay Zacarias, pwede yang manandaman king Diyos. Pwede yang magtampo. Kasuyo ng makanyan, kay batot, diyang metong mong anak, pagkaluban. Pero hinipin po ining istorya, pepakit na, mo tapat Zacarias king asawa na, tapat siya king apong Ginoo.
ene sinumbatan ng Diyos, sindunay suyo na serbisyo na king templo. At tsurang tinggap na nung ining buri ng Diyos karela, yung ilami kayo na, it's okay. Pero nang milyari kareting may asawa, uli ning katapatan daking balang metong, ating katapatan daking Diyos, napepalampasan ng Diyos yan. Iblasan na nala, kaniting katapatan da. Pigkaluba na lang anak. Busaling at sunoking ketuan. Ating anak kayo ni, mas kakaibay kesa kang Samson. Huling maragulya pepilan, king kekatang Kristiyano. Inganak da yang migsadya king dalana ning hapong Ginoo. Ating anak kayo ni, yapi ni Juan Bautista. Anya, rin nga doang istorya nga din, papakit da kaya katamo. Na kalingman ning hapong Ginoo, ing katapatan ning tao. Ing katapatan da king tangu, king balang metong, at ing katapatan da kaya. Sigurado yung Diyos, bindisyonan nala. Nya, rin po pag nakala kaya katamo nga kini, makana naman kasakit ing manatiling tapat king relasyon, king betala asawa. Tamo kakalingman ating Diyos, aya pa rin ing mablas, king kapagpursigyan at katapatan tamo. Ing ablas na, mo keti king yato, na even beyond the life in this world. Inya, kaya po ini para, lalo na karentala asawa ngayon, maging matbudpin po yung relasyon. At niya pong kwento, bilang taulimong kwento, Bobby Quittain. Ining kukot kong ini. Kita po kanong kasagsaganan ng Yolanda. Bagyong Yolanda. Kaya rin king Leyte. Takloban yata ito, Takloban, Leyte. Ating matuang miyasawa. Aying baleda malatiyang bunggalo. Onin daragulping danum. So kailangan lang muntaking mas mata sa lugar. At fortunately, ket ang arap dang bale, mag-cross laking street, at yung laret ang mas mata sa bale. Nya ka ba po maglakad lang makanya ng miyasawa, tatayran niya ng lalaking babae. Daragulin danum, adetang siping, retang katulid ng bale, pag chichir da lang, bilisan dang kayo, uling daragulin danum. Ano yung kayo po, uling yung babae, malatiya mo, agad lulbog na. Nya nga da kanuret ang taong manakit king eksena nga na. Lakwan nyo na yung Mrs. Yu. Agyang metong mong kaya kayong misalba. Yung importante ting misalba kaya kayo. At ining lalaki, may kadelema ya. Anong gawa na? Daragul pinindanom. Talbog na yung asawa na. Lakwanan niya mo. Salba na yung sarili na. O ano? At baling gawa na kanyang lalaki. Tila na nang maigpiting asawa na. Gamat. At kinawol ni, at pagpilita na pa rin ilipat na kita sumangid. Onin din tanging maragula danom. At tikino ning malakas sa alon. Nang nanang milyari karela, abangan nyo niya bukas. Tali, itsurang metela riguritang miyasawa. Pero kasanting naretang dining miyasawa, yung lalaki, tituana na itang till death do us part. Itang lugod na king asawa na, ay amuling panandaman ay pakimpilubluba na desisyon niyang gawa na malambat ng panahon. Bang isalba na yung asawa na, damayan na yung asawa na, abayan na yung asawa na, emo king nyaman, na lalo na king kasakitan, at karin po pati king kamatayan. At kaya kayo po yung pangadi ko kaya kayan sablang talasawa, sana all. Amen. Ini po, kaya katalang yatad king nga Panginoon sa batang kayadwanan, itamong ikakatulan ng apong Ginoo king katapatan tamo at siya mismo ay nakakalingwan, bibindisyonan iting kaya katang kapagpursigyan. Ngatang makibat king balang panalangin, Ginoo bindisyonan me ing kekang balayan.
Baning Santa Iglesia, mit mong katapana ng isundo, ing inumpisa ng obrang Kristo, para king ikakayap da ring sabla, ipanalangin taking Ginoo. Ban ing yato lubos ning tanggapan i Kristo, at atakmana ing pakayap ng upaya ning kayang grasya, ipanalangin taking Ginoo. Banding sablang pamilya, lubos dang akilala ing pangatyo ng Kristo, karing sari-sarili dang pibale-bale, at pagkapilitan dang sumulong king katapatan at lugod, ipanalangin taking Ginoo. Banita mo ngan, makapagsadya tamo para king pangabayit ng Kristo, kapamilatan ning pamagkapilit tamong maging tapat, karingal doldo tang obra at katungkulan. Ipanalangin taking Ginoo. Ngini adwan tamo po yung sarili tang kapagnasan. O Diyos, sa ipami, birian mong ing anak mo, maging tawyang kalupami, bagay makapakirake, king kayang panga Diyos. Sa upan mo kaming makibat, mit mong katapatan, king aus mong isadyami lang manusig, king makataw ming puso, king dibino mong kaburyan. Yang adon mi, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Mukyat ka, king mata sa mundo, o masayang tubod ning siyon. Ikuli sa king balitang masanting, isikan ning pamaniawas mo. Ning Ginoo,
bakas naing kasakitan da kasalanan mi patawaran. Manalangin kay pakamalang kapatid, bandi kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos, mayupaya. O ginuning pakalulu, tanggapan mo sa retingay na daralami king kekang altar, mananasan ang kekang upaya, ipawi na yung kainan mi at papagbanalan daraon mi. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuha natiliya ke kayo. Yat na yoreng puso yun. Pasalamatan tayong Ginoo, Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang paratit numang karinoy pa, Diyos king alangang galubos mayupaya, kapamilatan ng Jesukristong ginumi. Pisyag daring sablang propeta ing kayang panyatang, delanin ng Birhen king kayang sepapunan, kambening alang kasimparang lugod. Si Janang wana talabim, paminyag in kayang panyatang, at pepaklanay ka ring tao inyan dinatang ne. Ulininge mo na nung lugod na kaya katamo, kitma na katamong tula. Ngini pagsadyan tayong pagmasusyan, ing misteryo ning kayang pangabait. Kanita potang datang ne, dasana katang masigasig makabante at manalangin. Kabang ding puso tamo maglapo lang kapag mulalan at kapuryan. Ulinita kamberi sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya alantok ng ngaming babye kapurian keka. Tunay kaping banaloy pa, ika, ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami madyalilang katawan at daya, ing ginuming Jesucristo. Bayo yami daong kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinuha na yung tinape at pepasalamat siya kaya ka. Piraso na binyene ka rin kayang disipulo nga natanggapan niya iti kuangan at kananye. Itiing kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan kinuaning kalis, pasibayang pepa salamat kaya ka,
At binyining kalis ka rin kayong disipulo nga natanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti. Iti yung kalis yung kanakong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubuo para kayat para karing sablang tao. Banketa may patawaran na ring kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi pa, ing kamatay na pamanyabli na mebye ning anak mo, darami kaya kaiting tinapi ning biya ting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, bansumuyo kaya ka. Mapangmamayang pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan meoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban may ganap yaking lugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Papa, at i Florentino, kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka mula naman, ding kapatad ming Pepay Nawan at maninaing sabing miye, lalo-lalo yung talasuy mong yamong Aristotel, kambe da rin Norma, Romeo, at Alfredo Senior. Ading alapang mayang unabiye, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king belanganga, ban kaya benang Maria, imbirhenin do rin Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo at inupad kimal mong kaburian. King kaya kabaning panawon, puriandakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe na at kaya, ipang mayupayang tutu kagum ning banala Espiritu. Pupurian dakat parang alam, manggaman king halangangga. Mapaminto king amayan talapangabo sa mibog kimbalan ng turu, nga tamang ining mangangas manalangin. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malagad mong ipagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasaw paning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos.
Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naninglawen mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Ing kapayapan ng ginuman, tabi sana kapilan man kay kayo. Di po may kakapatad, masyatangin ng ipupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan. Ing malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ning Dios, sa milalako, king kasalanan ning yato, nuan tangkim birana, kaniting banal ng hapunan. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat sa kisning amanan mo, kumayap na ako.
manalangin tamo. Oy paming malugod, pasalamatan da ka, para king tinapining biye. Ibuklat mo sana ring puso mi, baking makapagsadya, para king panyatang ning ke kaming talapagligtas. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. At pag nakapo bukas, deng kaya katang operers, deng pong LGBTQ community, Gambera po Santa Cruz Parian, deng Amare at Servire Choir, Corpus for Christ Chapter 1, at Serviday Choir. Ingino manatiliya ke kayo. Ido ko yore buntok para king masusing bendisyon. Paniwalan nyo, king misa ning anak ning Diyos, dinatang niya kaya katamo, panayin yung datang yang pasibayo. Manano sana ng kayang panyatang, yatad na kaya kayong sada ning kabanalan, at itimawa na kayo ning kayang kanuanan. Amen. In Diyos gawa na ko sanang matibe king kasalpantayanan, matula king kapanaligan, at alangkupas king lugud, sukad ning beyo. Amen. Masaya tamo, uling ing kaya katang talapan at bus, dinatang yang may biye busal tamo, anting metong atao. Potang datang yang pasibay king ligaya, ablasanan ako sanang biye alanganga. At bendisyonan ako nga ning Diyos sa may paintutu, ing iba, amponing anak, amponing banal espiritu, umeta nang ini, paligayin tayong Diyos, kapamilatan, ding pamibiye tamo. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat at bening Diyos kay kaingan.